Kioko tima tukwa tano mwaini wa nyanya mwaka ni ngilili na miongweli na imwe wikwatia kwa kana wa mukanesa na wina undua kumutungia ngaimu vea di udhocha tutambani mwendi ni wa Vilingi wa Mauvoo mudanani wa umundi dikavikie na kumana maundu ala makitika kiokoni cha umundi msito makwa nita wa Veronica Siombuano tuatiendi ni wa mitatao ya mekumukanelie vala Facebook tukwatia hata Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV oingi na ututumia utumani mkuwe kwa ile itatuke ndai mwe itano ile itatuke ndai mwe itano na wocha musiaisia tukavikie na kutambania imwe mundu umwe wa muika wa katikati na ulani muthosia munene wa mukuka kisioni cha Grokon musini wa Masaku nunatiwe ni thayu vau kwa vau itina wa kungathuka na kwambia kutavika nthakame na ingi kumilela manyu kwianana na enende ala makuseiye kikoki mundu usu anambisie ulua na kutavika nthakame vala unavalukile utewanzia na atiwa ni thayu itina wa kutembea mita mbuthu. Daniel Mongela ni mwandiki witu wa Mauvoo. Mundu umwe wa muika katikati na ula ni muthosia munene wa mela na mikuka kisioni cha Grokon musini munene wa Masaku ni watiwa ni thayu vau kwa vau itina wa kungathuka na kwambisia kutavika nthakame. Wanana na enende ala makusia kikoki mundu umeo ambisia ulua na kutavika nthakame vala wavaluka ute wanzia na atiwa ni thayu itina wa utembea mita mbuthu. Nino kaba pandu patea wakigu no kane thia nthakame imbingi muno yatavikwa mundu ila nakulia ne wani mundu watavika nthakame pau na valukite va katikati wokwala na kithii kia mbemba kwa uwe ila ninoka nethia athela ndivika ponde ithau kwa uneona twaasya enendea ni maweta kikoki ta undu wa utulango na wasi munene kwa enende makisyoki cha Grokon na tui makaliobangi va musini wa Masaku ala maweta kana nundu wa usinyo kuosia kiku cha muthembo kila kuvikio na yuma inamba uvikia kumana kitumi chacho ni chau. Nitete la polisi na ya mundu kwa ute na manya ni kichao kia tuma ekate kimukwata na iwoswa nitwasya ni wakivu kisioni ki muli mutiso ni wakulia enende kweka kumbanilira vandu valasi kutaithisi akiteka elesekana wa corona no wende na kwikinia na kuthengea kundu taku ni kutona unaicha mawangi onaeka corona numavinda maingi enende amaithia wa Messi umo wa kikukiu kisioni kwa mwasali siasa itanoni netha naku ni report ya kwanza pe mwana biashara umwe utesa mila mjini pa Grokon ula wetha avaluka na atavika nthakame na itina vau etha etwa itina apuli na kunia indi polisi simu ni kana moke mose mwi wake na kuma vau indi ni mose mwi wake na mandu a hospitali kila chakwa ndona kuweta ni kana ni mwisi kwina mawau kana wau wa corona ni mwingi ningumukule kwa ndaia oila kwetha kwina maundu tasuma kiku andu methe mewi kwa kwitha mate crowd bandu bamwe ndi kwithwa wa undu sikia ndi na tuisi mundu usu wa ula wetha wa mina kumukweka ali na wa mina kumukwata kwa utubongwasia twithe ti andu ewi na tuyati anzia ila sia ilite sia COVID. Uitina mwe wa mundu usu ni wavetangwa ni mavisa mausesei na kutoa nyumbani ya usuvea ku va Masaku. Kikoki cha kitikava na kutia enendengi no senyo ni maelesekana usenyo la muona munene ni kwitha mavisa ma polisi ni makwevinda yasa onetina wa ukone wa simu. Daniel Mongela, Mutongoi TV, kauntini ya Masaku. Mbunge ya kaunti ya Kitui Tuyo ni na vitu kidhisie mutalatala wa kuendea kuungamia utavi wa kithangathi thini wa mbusi kivathukanyo muvakame ya wengi miao yikiwe uni kwianana na mwene kivila wa kamiti ya maundu ma utandithia Steven Musili Kivunzi na ula ingi ni MCA wa Chuso. Onesmus na Mauvoo.
Musili ainena Mutongo TV ni wawetakana itina wa kamiti kutambuka kaunti cia Kajiado na Makueni ila ciithitwe sina mawalanyo mailu motavi na uthosi wa kithangathi na kutuma kaunti isu ciithio na ukolanya wiyulu wa koti kindu kila kimasukumiia kwenda serikali ya kaunti ya Kitui kwikia mawali kumeo no kana kukilia utandithia wa kithangathi kaunti-ini komiti kuni kana indi around counties cia Kajiado, Makueni na Kilifi na jethe aguku counties isu ni zete za kithangathi kyo nondu mena framework na meo ilenga idea undu kithangathi kithwazwa na wazizye ko kwitha kithangathi nikikwete county mbeza mbingi na mbeza ila matumia kwika development kwa uta Kitui ni twabitithia report yesu ila yanengane mwanya ya basogwe meo na framework undu kithangathi kitu kitonya kwithwa kiuthozwa ba county ni na nza wakyo na suggestion na rates ila chaileta kwitha ciutumika kwa u ne kuzoka ikalenzi itso meo ne kana ile kithangathi kitu no kiume mbeza ulondo wa ile na mbuzi zitu na kiu kitu kiusovewa na kwitha kiatewa mbeza izu tonyo utumika kuzovya malelo kwenzi andu maitu kiwu na even kuthwa ndawa katika masibitali maitu nondu katika ila mbeza twizovya hapa hata kaunti ya Kitui nizithitwe zie nini muno kono mpaka twazizila natural resources twinacio nacio ithia no twitumiane kana siume kila kitonya kuma siatethia andu maitu tutakwa affect environment na tutakwa affect maisha ma andu maitu. Ndeto ciake ni cia kwatambwo ni memba wa kamiti ya Anastasia Mwathi Mutonga ula wetakana mawali ukumeo mautavi wa kithangathi mamina na kwikiwa kwena na meo amwika ingi na ala methitwe matewe yani kaunti ya Kitui ni mautetheka muno na uthosi wa kithangathi o nduma na kwa muchokwati wa serikali ya kaunti ya Kitui. No munzi ni twavitukithia lift ya kuban kithangathi na ni kwatia ripoti itu ni tunenganite mitalatala ya undula twaile kwika na kula kungi tuthio minia kila kivo wana youth maitu ko ya maili haido haido no ni wewe mtu alitoa manenge kugeza kwithia ni maso vya cooperatives ni maso vya youth groups makethia ni mamota kithangathi undula Makueni methitwe makwika ko ni kindu chailite kwatiwa na mituki na ni kana wise kwithia na revenue itu nayo ni yambata nondu twithitwe na thina wa mbesa na still tasata basari twithitwe ciana citu ciukwata mbesa nini muno kuisu ni nzemwe ya tutona kwata mbesa tukongelanga basari citu twanenge ciana sikathi school. Thank you. Waziri Bakari ni memba molote wa chama cha Wiper aina no wetakana kaunti ile siminita kwikia mitalatala miani yotavi no thosi wa kithangathi ciukilite muno ki maendeleo na wetakana kiche kwa kaunti ya Kitui kikasobya misingi mio ya weana wa kaunti ki maendeleo. Mimi ni mwanakamati wa hii kamati ya biashara. Ningependa kupongeza bunge kwa kupitisha huu mswada ya kwamba tuhalalishe uuzaji wa changarawe katika kaunti yetu ya Kitui kwa sababu ni changamoto. Changarawe imekuwa ikichukuliwa na kaunti zingine, zinafaidi maendeleo katika kaunti zao na sisi kaunti zetu ni kilio. Watu wetu wanalia, wanataka usaidizi na usaidizi hatupati. Tunajaribu kulinda changarawe lakini unakuta ile changarawe tuko nayo inasaidia, inaenda inachukuliwa na maji inaenda kwa kaunti zingine. Kwa hivyo kama bunge hivi leo tumekuwa na fursa, tumechangia, tumejadiliana kama viongozi na tumepitisha kuangalia ni jinsi gani hii mali, hii rasilimali tunaweza ichukua isaidie kaunti yetu ya Kitui. Kwa hiyo kithangathi kiutethia nthima Kitui nondu kiokie kiwa ban na kiwa ban kwa umela kateo zingi andu mogwa kithangathi makathoza mbesa mbingi muno maiva revenue kwa county kiutethia andu ma Kitui kwanza yoyote kiwana andu manini manezito tetheka muno nondu wa kithangathi na kateo zizio cho tukwenda kumya kila mundu wa Kitui kwithia ni wa benefit ni kithangathi ki oingi livoti la ithakitwe mbungeni ya kaunti ya Kitui kukonya wonzu wa witi masipitali ni ma kaunti ya Kitui wivola wa Kitui level 4 na mwingi level 4 ni ethiwa itena withianu na yavetangwa kuma miakoni ya mbunge ya kaunti ya Kitui ila musini wa Kitui giripoti ya Vilingi wa Mauvoo Onesmus Chalo. Nzama ya magavana ni wetie kana umbanola uvaniwe wa serikali cia mitiuko mwaini huu kuya kauntini ya Makueni no kuendea na valandu 3,000 nimo makethiwa maivika umbanoni usu. Nzama isu ni wetie kana uongeleku wa sikosya wa corona no malasimikithisie kuola utalo wandu ala malailite ovika kuma ala manavaniwe 6,000 to 3,000. Benjamin Mwaka ena Mauvoo. Wanakutwika serikali ni nakunye mongo mbumano sionthe cia awanda kwa mithina ingi 60 ula wa kila mwaka wa magavana olova no kutowe kwa Makueni matuku 23 kufikia 26 ma mwei huu weokwo
In line with the directive to avoid crowded places, where transmission has been shown to be more likely, we once again emphasize that all public gatherings and in-person meetings of whatever nature are suspended countrywide. Magavana meweta kanamo ni mekire mitalatala miani uu na miailu ya kukutana kuneka kwa tulinutwa corona kavindani ka umbano oo. We have decided we may have to scale down the numbers from 5,000 to 3,000. Number two, we have also decided that we work very, very closely to monitor the situation of new infections, COVID-19 infections, so that we do whatever is possible to really bring it down, so that we really hold this 7th Devolution Conference, which is the last, and it's important. We are also taking an extra measure. That is, we have a system now, we are able to tell those of our delegates who have been vaccinated, who have received 2 doses of the vaccination, and those who have not received. So we are very, very careful indeed. We are taking all the precautions. Ingi kuana na nanzama magavana COG ni kana serikali nene kuvikia uyuno yende kuvini ya kaunti 17 ila sia vitukithisye budget sio indi kuvikia oyu ya isa kwa iwilo via sia kuambisia kuthukumithia budget yesu. 17 counties have already concluded their 2021-2022 budget, and they should be provided with funds. The 30 which have not complied, I wish to ask my colleagues to make a PD so that the 30 remaining also conclude the budget and approves the budget so that we can now avail funds for July. Ona uyovo kuongeleka kwa wau ma COVID-19 na muno ala mena witu mwana itandani sia ICU ndino masivitali kauta ndionde nikindu kila kiende kumatelemyo magavana muno na yu menda ene ndi mose kwa wito na kuatia mioloto yonde ila serikali na tangazie noka na kukitana na kunaika kwa wau o isioni sia ndwani. Cumulatively, there are 512 ICU beds in that one counties. Currently, 192 ICU beds are occupied, bringing the total number of available beds to 320. This therefore indicates that there is an increase of patients, who require critical health care, and demand for oxygen is then therefore very, very high. To this end, the county governments are scaling up processes to avail oxygen, medical oxygen, especially at the level 5 and 4 hospitals. Ingi magavana meenda serikali yeke maana ni mivango mianeu ya kumanenga enendi ainge viunzanzo ya corona maiweta hii no yonziele tona kwa vozianzika yosia kuvosia kuongeleka kwa hivyo vya corona va Kenya. We are glad to note that there has been a higher uptake of the second vaccine dose by the targeted population. We urge the national government to fast track procurement and delivery of COVID-19 vaccines, to scale up efforts so as to achieve the targeted vaccination coverage of 10 million. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma va kauntini lovi yanitoa Benjamin Mwaka. Asante. Hekali makisio cha matakutha na mawithi ululukomayo mena undu wa kutania itina wa kukwata utongo iwanza ya sivitali ya level 3 kalandini uyuka itina wa mukusanisio muvyu wa utongo yu na maofisa ma county ya Masaku Evo sub county administrator wa Matungulu Peter Maingi munini wa Kivu Kisioniki Francis Mutisia kati wa angi aingi ni matongo ese unyuvani wa Mauvoo na kuyanisia wendi wa NND Joseph Ngivi niwe wa usakuiwe tamwene kivila wanzama ino boni na Mauvoo. Itino ngusanisi na musukumano muvyu kukonanya utongo iwa sivitali wa level 3 kalandini yumwenende nondota ne itina osakwani ula watoiwe kwiyo mundi na tongo ila masakwani meyava kutongo ese mwenende kwanza ila siailite na mawendekethio mamwenende namo nimekwitha maiwika ndeni wa utongo iyo. Twena muwo yunundu twakwata nzama. Kwe nzama nimekulia kwa ndai anene.
mathukume na nzela ilite sibitali one witu na munene mbe waitu kwa utu thukume ene nthi na tuivetanga ya siasa sibitali ivinda siasa yavika 2022 ikavika ala makenda siasa malike siasani kwa utu vetanga siasa kwitu atoyaka sibitali witu nikenda kisio kitu kitona kuendea na mbe na tuimathukuma na nzia ya uo na tuimamanithia kana nitwizikana eni mali ya king'ole nituzovya mali yo na nzia ya ilite. Maafisa ma serikali ya kaunti ya Masako namo nimevikite vaku ikithekana usakwani uni watu ya kwanza ile siailite na ngusaniso ile sikati wa mwenendi na tongo inasioni sia vyaiwa. Umundi twi na usakwani wa Kalandini Facility Management Committee na usakwani ni andu imoka kwa wingi enendi moka kwa wingi na nitwaetho na usakwani wa Mauvoo na wawazi na musio inaitwa usakwa committee ya utethesia kurani hospitali ya Kalandini na kila mwananchi ni wayaniwa. Munini wa Kivu wa Kisioki Francis Mutesia alikithia Mauvoo nthini wa usakwani uni wa makulia nende kwithwa na Mauvoo na indi kwatiania na nzaila sivo sia kwisuvana na mwinyu wa kwea ya corona kwithwa wikathiite muno isioni imwe sia matungulu. Maundu ni mekika undu vaile we had all the government officers na andu ma yothi tena administrators ma county. I was also there na usakwani nwekika kwa Mauvoo na vasakuwa ana mwananchi asakuwa mutongo yola utona kuendesya kisio na nzela ya ilete kila kingi tio na health officers na kisio kitu ningi no kiowetaniwe na issue ya coronavirus ila ikuitwa Delta variant, so they are on the ground na maende kuika contract tracing na kuadvise andu on how to avoid the issue. Amwe maenende alame vikite va maitunga muvea woni makule serikali kuikithia kana alame utumia mali ya mwenendi ni mosi wa matambia makimiao na hingi kuikithia mautethio alame kuma serikali ni kuvikia mwenendi ni mavika kwanza ile siailite na kutumika nesa. Ninona ubandiliku museo muno kumana na MOH nututumiie maofficers make moka utungamia nundu wa nyubani ona kutuika nitwetha twina inene mbingi nundu wa kila tuona kitwa iwe kana mundu tola tuenda tuona taotendeka na mwisho wa maneno nitwe mmesetikilana na ito na twatunga muvea muno kuma ko kumisya na kwika ivye anainchi mabatala mailwe nundu ingi atongo imaitu ni kuma baya kwa serikali na hivi kaba inani woba katikati nola mwananchi twe bandi tuyaiwa kwa ndusu ndikulia serikali dhitu ichunguze mundu wonde ula unengetwe mpesa sia covid na nakale itwa abala sia ile mundu nundu ni muwani ona kotinde atwawa asilwe kota wa kinyonga oingene ndeni malese yakweni wakwo kwa usakwani ula watwewa muthenyani wa umuthi na kiocho kusungiwa ni utanuo. Twenda utungia abisi wa MOH wa matungulu na timu ila ya kanundu umuthi niletikila kwigwa kio cha mwenendi na nitu yani wata ekalima Kalandini kila twenda umaiya nundu ni mambi ya uya na committee nzao nikana facility ila sia around sengani committee ninengetwe vaccines sia covid na kuukwito inamba kuvika na ti kwithiwa nitwolile lakini nundu itizitu ya mubangoni ti ya obisi usunikana kwa mitugila itonekana tietwe vaccines isuba kwito Kalandini. Ripoti ya Mutongo TV kuma sivitalini wa Kalandini kaunti nini ya Matungulu nyeneta wa Boni Mutesia. Umwe wa muvango munene wa serikali ya Kenya ni kuikidia kana mwenendi etumia sindu mbailu sia kuikala sia kiwango cha yulu na muno ichena udhu muini kwake serikali yosete itambia yao kuvikia ndoto hii. Kenya Bureau of Statistics kana KEBS ni muvea wa serikali ula ya wayo ni kukunikila kwa withia nusi ndusionde va Kenya mbe wa kutumika kusia meisio kwa Kenya. Yo KEBS itumia utuika wiva na mutalatala wiva kuikithia uikiku wa sindu ila Kenya meutumia ni nzia siva KEBS itumia kuikithia sindu sionde ila situmika ni mwenendi ni mbailu nikenda kumana mausungio mama kulio ona ikenda kumana mausungio mama kulio livota witu Benjamin Mwaka nutumbanisi livoti ye mwanya na ila uminengete isitwa sio ni mbailu na kini kilungu cha keli change waino.
nayu ona kutuika ithimo cia sindu ii na ila mbingi cia masokoni siithela na iseso ya mbe ya kuikunekela we ta mwene nthi ndwaile utilwe tina ona vanini wina ivuso ya kumana kana nesa kindu kila uutumia ni kiseo kana ni kithuku na undu uguo utonekana ata wendo siasia mindu esu yina na mwino yitawa esma wethia ndivo nwelo mana kindu kana kya ISO na Kenya Bureau of Standards kiuni kindu cha mbeta we mwene ndi wale da wikidara wale da usietie na pia wange mesi ukuna ukarabati makasobya kaendo kake etwa esmark makasisia kwa ubuyo ku mutani kwa andu ala mekuelewa pe undu utona kutumia pe namba ila KEBS itha inenganite utona kutuma code ino yandikitwe ba kutuma namba nisu ni kutungia messenger ukonde kana jukana ni kiseo kana tikiseo utuma ila message ni yeleti umetuma kwa 20023 etha kindu june kiseo na ni kiseo bitu nesa kwa utaratibu la wailite ni yalita ukwete message yona nitie so do usao bitu ni company yitawa Nairobi Bottlers ni wanengiwe esmark ya kuona ni kana ni museo na esmark isu ina ika expire matuko mea nona kuwe thia ya kwani ya expire wala ngana kindu chu utumia kana company isu ndisiye twe na ndio sobe kila kikitara kila chailite KEBS i officers yala metha me in the field majeka sindu isu na team department yetawa market surveillance ala we awo ni wa kutembea masupermarket masokoni chauni matukani mosaniti sindu hii randomly marire ku tukita udima nikienda to confirm etha company yene ya nengiwe mwana wa kusobya kindu kini KEBS ni twetha yambie usobya kindu kini na ingi kuma andu ma KEBS mama ofisini kwa mama company ni kwa makawalanga atha ni chemicals marire kwikia binge makawalanga nundu meenda usave on cost of production wea wa kwikithana sindu cionthe ila ciumite makambunini na cia masokoni ciutewa no kana kutumwa ni ene nthini nzio wio iliso kauta uswe mikola mingi kwisila makambuni ala masewa cia sindu kwanzia cia kimbithi na kulea kwatia ithimo ila cia ilite challenge jambe kitho kiutia cicha manufacturers mikola mebithi toku ukethia ni masukume rondo watu wanekana kenda sindu iso bono cia ilite lakini wethia meona chao meona maundu mome ukuna nikenda wethia ni maso bya sindu ite mwana ni la wailire na muno wati withia ndasu kila bitu meko metha malokete at ila tita profit margins menda profit yosi the si chao ku aire kwikia chemical ya nona product nena ajike less nundu nda withie margins yake ni siekara isita siyo lakini generally you ndimenenga percentage nitona kwa sidi we are above 80% in terms of to make sure kana sokoni itisiaiti ondo batoneka lakini ka 20% ka kailika ndo wa kwenda kwitu kalika ndo wa mikola isuye ko sokoni marketing ite kwenda kuatia miao ndo yikitara ndo yili muvea wa kuthimi wango cia lato wa sindu masokoni uyo veteka vyukuli ukwatianite na mivengi ta polisi na ngwatani ya sobi masindu KMA kwikithia mwene nthi wavikiwa ni sindu ila ithianitwe na kwitikilwa ni KEBS kutumika kutewa kana kunai kwa masokoni etha ni wisive body ya serikali yetawa and counterfeit agency isune mwe ithukuma na KEBS makwatianie muno na police nikienda withi andu ame kusobe sindu counterfeit ni manyikana ni makwatwa na hindi muya ola wailite uyiatiwa nikienda withi andu ani mamanyikana meikuniki na etha ni machajwa maichajo lakini ithie ta KEBS tilikila bauba andu maito mathi masithia sokoni mayosa mayete tuithima tiisisia tima na ugoki kana kindu kini kila original kana ni counterfeit KEBS iweta ina ngava kaute economy cionthe cia Kenya na ila imitethecia kuthukuma wia wake undu vailite no kana gwikithia we tawi mwene nthi nduna vikiwa ni mali kana sindu itembekethio sio wake mwako ila nawe mundu complain kuma tu kutambia January gukobika yu no imwe ila no ni mundu wa complain yake mchaka na okaba na ta mwendo ati andu maku tambo ikwa katazia mu sobilia wake wa isindu na taku andu make toka na moko labu tathima kindu jungi na results yuma yethe kwa results yake nizo zina chao sina thina ta mwande vizi ndo no yekara ndo machine ila ziva tutumia ithu kuthima ba ni less in the international world
utona kutembea lab mbingi va Kenya ukethia itebo machine tumia ba that's in the international market ukethia kindu ki nundu bezi tuthima ienda mungo kwa sungu na uithi kindu kithi gugu ni lazima nundu wezi mayu kwa marondo thima na machine siozi kuzie yulu ni chele thakira kwa ni machine la si jao lakini ile tunaona kwaje ni management ya Kenya Bureau ni wa machines ila si yulu pio ukethia wa atembea ba Kenya ndio bantu bangusithira kuuni chetu tha tishua kila tekweka ni kindu kila kikuma ichele kile kila cherete ndio tuika te kuna pata potea na nithie te siyewe na Kenya wethi abune balika mathina maingi Vakebs kibalua kinene ni gwikithia we ta we mwene nthi sindu cionthe ila utumia musiini kana kuuma sokoni ni sindu nthiane nesa vyu gwikithia kana watumia ti kindu kikuthwa thayuni waku na nengi kibalua kinene we ta we mwene nthi no wale gwikithia kana tunatumia sindu hii sio vitu kuma makambunini sivikie na kuthwa mwini waku no wale kuisisia na gwikithia kana ni sindu nzio pio kwa mwi wako na nengi ona movisa alama thukuma nthi no lab ino cia kuthima sindu isu ni maikithi chekana we musoveku kana nengi tigo niwo haya kuma va maofisini manene vyo ma KEBS musini wa Ilovi delivotia Vilingi wa Mauvoo nyenito Benjamin Mwaka. Minista wa wimi na utei wa Makuyu Peter Munya ni wambise walanyo wa kuvundiwa kwa amuika alama minite kisomo kimanyisioni cha kuvundiwa maundu mautei wa Makuyu ni kana deep sea fishing. Munya noetie kana maumanyisio asu ni mautethesia kukwata mawea. Angelina Musee na Mauvoo. Minista wa OEM Peter Munya ni wavingwa eseso ya kuvundithia amoika ala manaminie masomo mondi ni wakimanyisio kia bandari ni kana mavikie kuvundiwa utei wa Makuyu ukangani kati amoika ani kuma kauntini sionthe cia Kisuani na ala mauvikia kutetheka ni mauvundi sio a nao wameenda wakamaliza kule Bandari College training. Sasa wanaenda kwa deep sea for practical skills na mambo ya safety na security huko, waelewe vizuri hiyo kazi ndio waweze kupata ajira kwa vyombo ambavyo viko hapa vinafanya fishing katika our waters. Tumezoea ile fishing ya hapa karibu, hiyo ndio wavuvi wa hapa wamezoea. Sasa tunataka kuwafunza waweze kujua kufanya kazi katika fishing liners and fishing vessels that are doing it in our deep waters. Oingi Munya ni waweta kana tama kuendea na kuvundisia amoika angi kuma isioni cia Kisuani na ala waweta tama kwa kunengwa ivuso yambe ni kana mavikie kutethe kana mianye ya mawia tanzia imwe ya kuikithia kana mathina ma mawia kwi amoika ni mathela Kisuani. Hapo ndio kazi iko mingi na ndio ajira itapatikana mingi. Kwa sasa ni wageni kutoka nchi mbalimbali, wengi kutoka huko Sierra Leone na huko West Africa ambao wanafanya kazi katika hizi vessels ambazo ziko licensed hapa Kenya. Kwa hivyo hiyo ndio ngap tunataka kuziba, na tumeweka hii efforts kwa vijana kutoka county za Pwani specifically. Hawa wote wako hapa, unaona wanaenda training, ni watu kutoka county za Pwani ya Kenya. Oingi Munya ni wawetekana waki wa mulati wa Makuyu tauvikia kwa ambisia kwa ingi itina wa kuungamwa aiweta wathela tauvikia kwa ilia udhui wa ukangani va Kisuani. Construction ya fish landing sites munaona already inaendelea huko. Kulikuwa na changamoto na moja ambayo inamaliziwa sasa. In fact, I'm told the opening of the tenders, because there was already tendering done. The opening of tenders is today, so that we can now pick the person who will do the installation. Largely it's the installation of the machines, because the physical infrastructure has been going on. The building of the physical infrastructure has been going on. So it's the final process. Inakuja hapo sasa. Oingi Munya ni wawetekana tavena thina wa kutia na kukwata Makuyu mengi va Kenya. Undu ula waweta thina ula wikumbelete na kuvikia kumya Makuyu nzi sianda. No, the challenge we have in the country is actually to have enough fish produced locally to satisfy the market. So you can't ban imports that fill the gap that we have locally.
You only ban it when you raise your capacity to produce enough locally. If you look at fish, we have a huge shortage locally. And that's why we've been building our own capacity, even for aquaculture, for fish farming, for us to be able to provide the deficit. Now, in the meantime, until we deal with that, Kenyans will continue importing fish. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Musiaisia vauni voto avika mwiso wa Vilingi wa Mauvoo muthanani wa umundi saa umwe kioko jutungia muvea nundu wa kutambanya na kwa masito makwa nitawa Veronica Siombua itini wandatika mbuthu tukomane nthini wa kumananicha ukiandikitwe nthini wa mathangu maitu na saa ili siavika tuvikie kwitha na unena nya witu nthini wa kilungu cha amuka wala tukitha tine ya yulu wa mbesa na mitwano kwa uyu tuwainesa. Inu ni Mutongoi TV. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu baiko nyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo mawo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani ginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Watindata museisia mwenda wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthana wa kuwa kwaila na wa kuendesa nyi muthana wa kwa wi musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu nikicha wiyane wiya pala tusiasema wiya meki wathukani tuka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulua mesa muthana wa mina kuthela nundu ndethesye nundu nengete aume education nundu ni wivo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumanono tuitumia neza mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanga nando pe soso wako ivaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosi aloni na kwesa kwekwana yundese aloni na andu yikalanga na monesa maka kusoisya nduka Nini tawa Steven Mwamanena ukethia na nothoche kilunguni kicha wia ni wia wina kwa Steven Mwamava Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba wene wisingu ngasi ya kisula ila sisi imani siya chulu gunga isi ya silvikie itina wakulivuka kwa sima isu kana kila tuita volcanic eruption
Ngunga hii nitumite sima sia chulu simanyika nthi yonthe na talii aingi kutembea vo. Kulika ngunga ni isu kuikumila muthia kwa ile kukua masaa 3 kana 4. Nundu ngunga hii si nyamu cia kithekani ni wailu kulika vowi na mundu kuma muviani wa silikali ula usuvia nyamu isu. Uvano utumika muno isioni cia ndwani valalelu uthekeva mituki kuonania kana nutonya kwete misio kwa atumi mawo. Gila kilie. Geza ndila kwa muthonua. Na ndikwa to ibata ndika la kasumba kakwa ni nyoka. Na ndite vyandika alityo wizi ni bandu tamania. No yika le ute kyo accident kyo bahati mbaya na ngitwale choka indote. Na ndikunekela tumelo motungi twazo twanza muno shago. Uya makuweni kuya kitui ona vama saku. Nosikia yao kona no ene mundu okite. Adisisi ndio no ya muthonua. Inyamu yetu. No bongo chochu nduma. Ndumala onaka kulangata. Ndumala. Mama nimekishua kibeti yako oko mbingwe. Ni amudoko iba. Kindu kimaile ketiba. No bongo muthonua ndo likacho iligeza. Netela. Enda ikudhune kana muikwatu imeni. Ndumala kiu. Gila kilie. Gila kilie. Niwisi mwanda waiko ulawi mwingi kauntini ya Kitui. Mwanda huu ina wasa wa kilomita 200 na ulikuwa mita 300. Mwanda huu ingi wina usi waiko ulawi silite katikati wanguta ila iseovitie mwanda huu waiko. Mwanda huu ni watumia wane itasia tene kwa kuivitha vo ila si kauni. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ.